khovel lo changkang zela media te po chak zela tin media kan hanti po khanin ambikin YouTube khovel te po community alo lian ta hle mai chu wang chuan tuntum video hi apoimo ta hle nia kan she ta wanga ron buatsaih ania kan thu sei tur hi apoimo emema apoimo ema wangin atam thayang ber khan min lo share sak thei chuan kan lawm ngo tang tin tuna kan thu sei hi atifia le zual turin illustration kan mu nai thayang angte entirnan kan ron mangdona in huatna awangte indemna lama wanga soi kan ni lo ti kha kanon soi fi masani sela media trialin enge poi athen thai kan soi don ani ole tuntum video chuan media trial chungchang karon soi don ania media trial kan ti hi sap tong thiam tan chuan afia ngal emin arin oma media trial kan ti hi trial by media tia soi ani bok thina media kan ti hian thil sang akok theya ambikin print media chanchin bu kan ti te tun lai khovela chuan thila changkang chho ang zelin hei beng warna kan tiang chi te website ang te po shan pa siam ani hel to ni ti chuan in YouTube te Instagram Facebook le adang chi sang tam takalom theya kan soi chin atang po hian media chu enge ani ti hi kan thachiang thei view to in arin om ani media kan ti te hian poimo na tam takan neya mi puite a po impact tra a tha zonga ngong tam takani thei lain a che zonga ngong po anei thei hial reng bok ani chung a thalo zonga a ngong thei te po soitur tam takom theinga swal in zirtir na konga te tong kam moilo in tu na konga te fanei then khat phei chuan in tu te emo thu soite an channel te chu an fa te entira tan pon an du lo hialani tundin muna electronic media dar zau berle news sang kan share theina lar ber ti hiala soi thei chu YouTube hi ani ome kan mainstream media te po in chu platform YouTube chu ron mangtang kai chho ve zelin chanchin thar te po anon upload chho ve ta zel boka tin chanchin thar mai ba ka emi program poimo sang te anon live ve thin bok ani YouTube hi tunge access thei tunge mang thei kan ti chuan tu po ti la kan soi sual top lowang a chan chu phone la nei lo no pangte te po in an nu le pa te phone atangin an luta an du an bro squal in an clear qual thei to thina tin kan TV te po smart television te lo chuak chho zelin all some te in YouTube te alu thei zung to ni kan internet speed la achak tuala unlimited plan thatak tak mai man tom te a subscribe zung thein aom to bok nen engpo ni se kan soi tum ber chu hei ani YouTube platform hi engkum zat po in an en thei ti na ania lano pang tak ziak le chiar po thiam lo atanga pitar putar thlengin short film aniemo vlog aniemo news aniemo eng content po hi family show ani ria kum no pang tak atanga kum upatak tak te thleng po a an man le en thei ani hi hriat a tha viau ome YouTube hianin a huam zau viawa chu wang chon kan film khori a tha tak z ani ti chuan Mizo te hi kan soilok nga za mo hi kan lo lom viau nge mani hetiak lam videos te hianin views a lo thei phian le nga la chu wang chuanin kan thil po sa te po kan film khor viau a thome media trial kan ti chu enge ni ti kha han soi phia ma sa ber taila trial kan ti hian entirnan kota trial an nei hian thutluk na an siam zui ngal to mai thina case stop lampang ani tina ani chu chuting ang process de uleka media mi in an chanchin bua emo an chanela emo trial an lo na ya thiam chan tir an lo nei vengo tang chi hi media trial toifel taka soifia na chu ani mai ome media poimo na kan soya kan ria ambikin YouTube hi alian to a YouTuber tam tak anon chuaka enge ti tur enge ti lo tur tu in nge views a tu in nge kan video te lo thlir thin internet hi tunge access a kum engzat te in nge access ti hi kan chik to lo tlang puya ti chuan YouTuber tam tak soi tak ang khanaron suak to a an la ron chua bel le zel bokanga ti chuan kan threading tur chu kum bi thlia chin omlovin du in anen thei ti hi kan hriat a thavia wani he thu ka ti chua hi ka fanu ka fapa
ngai thla ka tan ka du em kanin chik fo tho me ti chuan mainstream media te an ni emo investigative youtuber ni mo vlog engkim mai ti tiang engkim topaka media person media mile sa an ni awangotin engdan ma hi an nei sang big lovani an ma ni pual bil dan po an nei sang chuang lo enge kan soi omje kan ti chuan heng media person te media mile sa te mainstream media kan ti hei kan rama chuan wanglai ni ti te chanchin bulama chuan an lar khop mai zonet ti te lps kan ti te heng na thok te media person media mile sa te kan ti hian dan shan pa an nei big chuang lova india khwale tui pa ngai te dan nei ang tho hi an nei ve ni chumi awang tak chuan an film khur angai ve ta deuh thung tina ani chu a chan chu mi mal ai ngot chuan mi poi soi theina chance an nei sanga miril ru hruai koi theina chance an nei sang boka a kholo zonga mangdu tan po chu tiang vek tho chu ani pual big dan an nei ani silo chuan india khwale tui naran mai aya ale tam takin an film khur angai ta zoka atul tak zet bok ani india dan pui india constitution article 19 clause 1 noya chuan right to freedom of speech and expression ti oma he dan tlo chana du soi ero a him ber chuang lowani he dan he right hian midang right akal thiang lo shima du ka soi theielom ti awanga du soi kha a him chuang lo tina ani ber mai chu tizon article 19 clause 2 a ero he hi aronin ziak le ngal chat boka clause 1 a zalen na du soi theina hian india ram zalen na le za omna te ram ral mon na te ram dang ne na in lai chi na te van tlang in op na te court za om na te von him na atana khwa khir na dan om sa le dan siam theina a ngong lawang ti hi he article indian constitution article 19 clause 2 hen alawin zia kal bokani om zia chu he right to freedom of speech kan nei hianin du kan soi thei ti na ani lova heng dan lo ding sa te hi awan ne chu thei lo ti na ani ber mai chu ti chon criminal case ani amo civil case ani amo court lu pui ani to a court kota engkim da ani to chuan social media lo chin por vel kha a fu to lova mani on vision of fact kan ti mo mani mu dan mani thlir dan lo chu emo lo soi kur ngei ngoi kha phal ani to lo shim ani court ro rel na ti boi thei zonga thu lo vai vir chia mai te ming merin ani emo ming mer chia lo mei nei tak inwendo taka kota ro rel tu kan ti heng bench kan ti te om je chu magistrate kan ti judge kan ti te hi dem le sel te ro rel na court judiciary diklo taka soi sel chiam te hi khaptat ani bokani court thu boy kan ti reng hi ain tan hun hi kan lo shet versim shima thoma court thu boy hi ain tan hun nia soi chu charge sheet emo chalan kan ti mai crpc section 173 anga courtin adona tangin case ain tan tin asoi thei ta thin ani ti chuan court zom na von him chungchanga po hian film khur atul tak zeta chu tiang chu ania tinge chu tiang chuan a then lo tinge chu tiang chuan ro an re lo tia lo se bro tui ve vak kha a fu chia lova kan du da nga judgment lo siam tir chiam tum kha a fu lovani ti chuan kha contempt of court lam rim anam der tina ani a chan chu court ro rel na mak kan tia kan ring zo lawani chuan judgment an siam kha kan ring lo tina ania chumi baka contempt om chuang lo ani contempt of court kan ti hian the contempt of court act angin chini awma chungte chu criminal contempt le civil contempt ani civil ti hianin court thutluk na zom du lo lam akoka criminal ero hi chon tuna kan thu pui ber chongka te media mangte le ziak chi sang mangte chet zia mangte a court thutluk na za lo na lan tir na lam akok thung ani atoi zong in ro rel na ti boi thei thil reng kha huam ve kani ti la kan sei sual om lo ve ani chuan court thil khel la ya chau sei lo tur ani chu kan lo tim mai ange ani ngot chuang lo trial by media hian mi pui te a ngong thui takanaya court thutluk na nilem lo
media manga mi tu emo thiam lo kan lo chan tir fel veri ngot khan kot rin tok lo na nasatak mi puya te atu theya hei hi apoi tak zet zetani kot hi achung om te chu mi ring ve bokan nia rel sual pal chu an nei ve pal theite me umaya ma se awang khopang atlang pui thu in rel sual pal kan ti po hi kot lam thiam lo ai ma chuan mi puite thiam lo na alian jok hi lo me achan chu kota witness a kanin lan she tat awang te witness a tran kan she awang te ro rel na dik thlen theina tur ta na ke pen kan she tlat na awang te hian ro rel hi ahar sat pha ve fo theya ahar sat pha fo reng bokani ro rel dik se kan ti ni chuan ke pen chuak veila ke ma mit mu nge ya po thil mu tam takalo nei ve ta case serious ni lem lo mo heng road accident case mei maya po mita lo mutu chiang taka lo mutu te thusha tu li sa an ming an zia landon meu chuan a ke chu min ziak lo me ro ti du sha mang hi ka monem ta viawani chumi na en tir chu case nep taka po mo witness a tan kan she witness a kan tan she awang khan thudik highland na konga hian harsan na kan thlen zo kani ti hi kanin shiat fia athome ti chuan witness a tan hi lo tur ani lova thil hlo om lem lo bokani tin media trial a hian in lo chi gve ani chuan one sided in an kaltlang pui thin lo chi gro one sided in media trial an hian an kaltlang pui kha media trial a thiam anga judgment an lo siam to te tan thei top chu in an ni lam side ngar ngarin thu an kalpui chho tangar ngar zelani ni e hei lo chi kula kadu hlemai thil reng a hian le lam thu chau kan ngai thla ani chuan awadik mai mel ve ti hi ol takani entiunan thil pakhat le kan soyenge tunlai politics in beina anasa a tiro anasa engwainge mi puite kan thlek dual kan ti hian both side in voice an nei thin wangani le lam pangkhan voice lo nei lo se mo le lam pangkhan voice lo nei lo se helam pang hian dik nge ye ati theitani entiuna na kan ron soidu chu kan siam te le zpm lampang po in engemo voice anon nei ve ta zeu maya both side ngai thak athat na chu le lampang in du to kan han soi chuanin sarkar lampang kha an dik ta lo riawa mu ol ta ni tiro dot ka soi lawang le lampang chawin an du to kan soi chuan le lampang hi an thiam lo ta viawanga kan ngai thin ti chuan entiuna zpm lampangin voice anon nei ve le ta chi tani in soi fiana anon nei ve ta chu tiang chu nia ti voice anon nei ve chi khan awa anwa in phet lu chiang ve an mong an vain lim chiang ve kan ti le ta thungani chu one sided ringot thi apoi thei viawani entina dang han pele taila engwai nge one sided thi apoi kan ti chuan entina thian pani inaya chung i thian pani te in kara chuan boina alo om ta ni an pani in kara khan enge mothil boy in mu thiam lo na alo om ta an thin rim maya ti chuan pakhat jok chuanin engma ibula po soitum lem lawin angoi tarenga amai ro chu pakhat jok chu ibula alo vui chho tangar ngar maya ama thu soi ringot i han ngai thlak ngar ta ka chuan khai nang hi idik nge ye iti man nge yanga ataka poin lo tong to mai thei ye ti chuan pakhat jok vazil tuma iwa biak chuan chu tiang chuan ati che a i han ti dek anga soitur tam tak alo nei ve thungang ti chuan alung oilo thu te point shanga a han soi nuwa chuan an dik lo na lai ve i shefia theita an pan in ho an ngai na laya te zil an ngai na laya te izil ta sok thinani a chiang viawem le lampang ringotin du to ka an soi chuan an thiam lut tukang mo chu wang chuanin thil reng a hian one sided thi a fulova kan ron soi cho chan ka engai kan ti chuan media trial reng hi lo chi kula one sided ngarin khang point te statement sang te bakha highlight ani ngai lowang ti chuan media khan thiam changjok angin lan tir ani ta thin ani thiam changjok angin lan tir ani ta thin ti chuan media ani meu awangin adar zau sia kha mi pui tam taka alawin tu nge to thin ani he pa hi he nu hi athiam chiang ani ti kha alawin tu nge to thin chu media trial
poina chu aron ni thung si ni media man hi kan na thiam tok lo le ni na riata tongkam kan chep du dana te what construction ate hian hoisen lo te hi kan te tamai em ni te poti theini tin viewers hi tu tenge an ni no pang kumtling lo atanga heta pitar putar thlengin huap mzo platform ani awang hianin engkim mai hi huap mzo thei ang bera kan ti anga yani ti chuan tuna karon soita kang khan hoisen lo kan te na te hi alo mak ta hle mai ka the tun lai khovela hian kan Mizo upa te khan ti hian an lo soya tongkam tha in sialaman an ti ani nga ya soitum pakhat ro anem zong le tongka adam zong om reng la ya anem lo zo kan thlang ta fo mai hi adik chem chu hoisen zia ani em ti hi kan chi ka thaview ome hoisen na hi tongkam uchuak tak le na tak man a te tur ni ta se kan pasal tha wana pa te chong bolate khong cherate kha tun kan hun man me ka hian lo omin lo la dam ve ni ta se an wa han doi don tak em mi doi zep tak ani kan ti tur li sa po ama sa pola anom nge yang ti chuan enge hoisen te na tur chu ni ta ingai dana lo ingat se entina thatak tu nai chawa lo chuak le ta media trial chungchanga chu MZP puman zuala MPSC chungchanga hian ani MZP le MPSC chungchang hi trial by media chunga zelu lo thei ani lova achan chu kan soita gang khan heng thu chua sang te hi akal konga tan media kan man meu awang hian ania tuma demna kan nei lovania hemi kan soina hian o entiunan kan mang tamai zo kani a nai vai em maya MZP lampangin thu an han chua MPSC kha an thiam lo ta em mai ani chu mi puitam takril ruwa MPSC chu an vati makve MPSC chu karin ang an nilo an lo ti ngala tin then khat party politics ruichil tok la in political issue lo la in khatiang khan nuam ti takin media an post choi ta mai ni o MPSC khan thiam lo ta mel rewani ti chuan mi puite po kan harahun hemi chungchanga hian I har ram tengu le lampo in soitur an nei ve nge yanga ngai dan la siam fel lo phot teang ti na chang hi kan hriata hun to khop mai legally a thil dik lo chiang sa anga ngai thaya po thuk taka thilin phum ru chui chian a han ni tak hi chuan kan rin lo dai hian thil hi a thleng du chokania entiunan I thian pani kanon soita kang khan tiro le lampang chau ingai thani chuan a thiam vekang a thiam melu tukang ma se le lampang khan soitur an nei ve a khami ingai thak china chikan ti in engemo chen chu mo thil hriat fia inei ta thina ni chuan kan judge ta jinga lar mai puke eliana hun lai po khan thil mak tak kha alo thleng to ni mo ama po in article a ziang nge kha Bongswal case a khoi then khata khan Bongswal alo ni reng lovani ama puke eliana tongkam takin lobi thatu anom sia a me che zok min Bongswal ani ti tu zok kha a chunglama te alo trang thin ani wama anua alung oilo ta ka wangin ka du lo chung min Bongswal ani alo ti kwal vel lekha alo nia a Bongswal tok zok kha a chunglama te alo om tina ani chu hetiang te hi media trial lo nei ta ang ni se Bongswal tok tu chu ni 100% in kan support nge ni tiro ma se media trial lo nei in he Bongswal tok tu hi thiam chang anga media trial a khan judgment lo siam ni ta se puke eliana kan dem viewin karinga mitalo motu ni anga kan shet te poi kan dem ta viewin arin om tin telephonic conversation te po lo nei ta ang ni se he Bongswal tok tu hianin adu chin chawa soi chokanga mo atana a him chin atana apoi lo chin chaw aron soi chokang media trial media mangni ta se tun lai khovel ni ta se amaro chu he puke eliana hun lai hi media tunang hina la chak lova khatiang kha thleng lovani media trial thleng tur hi chuan media lampang hemi kan information technology lampang te po hi chak angai ve boka chumi wang te po chuan heng hun lai hin media trial hi hom lo top tina ania ti chuan rorel na point in thlasung mi lovin mo
tiang hianin judgment an nei thei pha ta ani ti chuan MZP lampangin MPSC an thiam lo ani ti zonga thu an lak tlat awangin azir chiang tu po kha result be sei nei ran chungin an lo thliara an lo dik lo nge ye aron ti se ti ril putakin an lo thliara ma se uluk taka chui ani ta ka chuan MPSC dik lo na aom talawa a chui tu puman zola personal taka be ani zui ta hemi taka hilo media trial a poi thei kan ti na chan taka chu hoi lam ka nei lo adik chu dika diklo chu diklo ka ti top mai ni adik zo ka po kha diklo angin alang thei tlatani a chui chiang tu zokin an diklo na a mu mi si lo kha a chui lo tu zokin diklo angin judgment kan lo siam to thina ni hei hi media trial poina chu ni chu tiang che chu kota po ani thau mai media manga trial kan lo na ya chumi chu athiam lo zok tia judgment kan lo siam fo hian poi ala thlen ngain arin oma a thlen ngai bokin arin om MPSC an dike kan tina ani hau lova MZP lampo hi an lalung oilo cheu ani chuan PIL te thelutin ma lale se anduam ngotang PIL ani lo poin keisang te poin han register ta se ma han la se a thakhopi narinom a chan chu kan thu chua ka te mo entiunan All Mizoram Car Rental Association te pon ngai da manon dil ta ni tiro khata khan press statement anon siama an mani thiam na chau anon muwa mo an mani thiam na chau anon mu tikhan thiran kalan kala e dana reng khanin association bek masak tur ti lo box si lo nen khan tikhan ngai dam anon dil le ta ni ngai dam an dil theina ril ru ero an fakom ngai dam dil thei te hi mi hoisen ber ti te po soi chin ani khamo engpo ni se khang te khachu media trial chu ani haulo ma se media trial kan soi fia na tur konga thil poimo tak ani awangin kan han soi mai kha ania ti chuan puman zola khan interview ta hial ama chon pha ta ni mo interview ma chona ti chuanin press statement te po kha siam tain ka sia MPSC chairman aloni to ti te a soi ania thil chi sang manga be kha tok ta noi me ni soita kangin low politicized talk la an bolawa mo hei nge hi ni media trial apoi theina tak chu MZP khan thil diklo om ngei ni angin an soi to boxia engpo ni se chu interview chu han thlir ho velok taila zonetina an interview na toite hi ama saberin kan han zon ngal tol chenga hei tuna kan soi zo che ang khanin kar kha chung hun pe ki ni ta ni mi pui ina kan han shat zonga chu thil fel lo om lo ti chin zong kha ni ta aba kha shat kha kan nei lem lo so ka thu nei tu te le hei media sang tang pon chiang zokin I finding sakha chip chiar zokin abultan na mi chil the no ta tu lo lam chu chu mo an complain bera kha chu aron ir chua dana ni bera lang kha chu kha combine examination kan som thum pathum an tlinga mo thum li thum nga thum rukti lai velami te kha khami ling lo che te khan an mark pek kha en di en non ta se an lo mark pek dan khalo dik lo ta se dik zokin lo om ta se tling thei tu roma anin rin wanga he tiang lo minin alanga mo chu MPSC ho son ti dan phung an ne ya exam an conduct reng in evaluator number 1 and the evaluator number 2 and the number 3 chu moderator ten te scrutinizer ten te mo khating khan khami system khan nei ni chu evaluator number 1 khan an en masaberta andana khan answer sheet khan mark pek athiang lo tu man pelo tur hemi designated slip and dia arhan pa mark kha pek tur ni mo chu anti dan taka pe chuan khatia evaluator number 1 in te anti zo khan Public Service Commission Office tenena khan athe lu tamo anni khan
จู่มากแต่ข้าถูกเวกันเนี่ยมี designated slip อันเดียกันข้างข้าเห็นยังไงนี่อันสิลเบ็ดละแต่นี่ตัวมาหมู่ไทยเราคันมั่งจู่ evaluator number 2เนี่ยนะคันอันเปตาอันนี้คันมากะโลเปเวเลตาจู่มีตัวตาจน number 3กันตี moderator scrutinizer อันตีคันเราเอ็นเลตาmark evaluator number 1เละ evaluator number 2 mark เป็กแต่ข้าไอ้อินเท่าลุตุกชวน 30% เวลไอ้ตามอินเท่าชวนข้า moderator scrutinizer คันmoderate เทที่คำนี้ตีเทนับ power คันเปนี่ไล่ให้เนี่ยสร้างลุตุกให้เนียมลุตุกตีคันขัดยังตีเทนับ power คันเนี่ยมั่งจู่ๆเอาด่านจู่นี่ตามตัวนี้มีเคสไอ้ชวนจู่mark answer sheet mark เป็กโอ้ยโลตีค่ะอาโลเปตาจู่ public service government office มีแต่นั้นนั้นเทลุนั้นหมู่คันขัดยัง mark อันนี้นั่งงานเวกชวน evaluator number 2คันนี่มีเทียมแบบเท่านี้mark เป็กกังเห็นเป็น popular กตันหนาวสมโจกังเอติขัดยังเวนทอนน่าวังคันขัดยังอันนี้โลนั่นคันอันทุบตานี่มั่งอันทุบด่านจู่เทรนขัดจนเตียนที่เห็นไลน์เนี่ยนั้นถ่ายเชริงว่าตาเทรนขัดจน correcting fluid อันที่คันที่นั้นทุบมั่งจู่มีเจียจู่ evaluator number 2คันข้างมักค่ะอับมุโลนันที่คันนี่ตบไม่นี่จู่ตัวน่ะชวนกันนั้นนะเฮตียอันถ่ายเชียดค่ะเฮตียนั่นตีหน่วยค่ะฟิล์มอุลุกเดวเอ็นชวนอามาค่ะเชลโลจุกเชียร์เทเท่า6เด็กค่ะ6อินเอามา7เด็กค่ะ7 8เด็กค่ะ8อินเอามาไม่มั่งจู่ดังลำได้ยังมาอมโล correcting fluid มีพอค่ะเฮตียนmobile light เตียนเห็นอาเรียดไทยมั่งจู่อพอยมอไล่ตับเบรจู่ปันก็มากค่ะโลเคลมนิเสโลตั้มนิเสดังลำน่าเสียมตุรติค่ะข้ามี answer sheet อามากเลย designated slip อามากเป็กค่ะไอ้นังเวกจู่วังส่วนนี้เอ็งมาดังลำน่าเขาอมเทโลเร่งนี่ evaluation ตัว number 2นะตีเลย moderator อินาโลตีเตปอค่ะจู่ number 2ส่วนเต็มจนประคัดในมากสรีโลเปเซปัจจุบันคันมากเรียดเต็มมากรูปเต็มโลเปเทียข้างคันดังลำนั้น material difference เทค่ะอมโลแรงมั้งจู่วังจวนเฮมีอันรอนสอยชั้นเบราคันเฮมีมากอันทุบอันติอัตรังคันขากันดิเดตมากคันเองติกงเหมือนดังลำนั้นเสียมแรงหรอวะจู่วังจวนอายสังเตค่ะเองติกงเหมือนอาหารคุ้มไทยโลจู่ทุดีกันเนี่ยมั้งประคัดเลยจวนนินกันดิประคัดค่ะwritten mark เบลคอมอัตรังขจวน MCS MFAS และ MIS ลิงไทยเฮียลอมกบะสร้างอินไงค่ะอามาโรจูข้ามีข้างข้าเตียงสร้างอินไงสีค่ะนี่บ็อกสีค่ะอามาโรจูเอาออปชั่นคัน MCS MFAS MIS ค่ะอัปเปลวะ MPS เจ้าค่ะเปีย MPS เจ้าอาตานกระจวนมุสังกลิ่งขันลมต่อเสียมั่งจู่วังเจนินกลิ่งตะลวันนี้ประคัดเลยจวนนินMPS อินกันได้ทูออปชั่นเป็ดทูขานินwritten mark ละมากระจวนติดชัดทกตาอามาโรจู physical test ตาขันอินลันละวะ physical test ลันละจวนทิลดังขันเองมอมเรา disqualification ค่ะอันนี้คริมตามอจุดที่ขบจวนนินเชียงอันนี้ขังขโมเองมาขลายขัน
หันสวยเบลตัวป้อมล้อคติขบขันเชียงตาอันนี้เลย point number 1นี่สวยขันโจเบลดูเจกันเนี่ยจู่ assistant เลยอักลดามพุ่งตัวราจวน answer paper ราแค่นี้อัน mark เป็กจะเสียลันพันโลที่นี่ตานี่ที่รถ evaluator วันนักขันเสียลันนั่นนี่ตานี่จู่มีเรื่องว่าแต่จู่ MPSC exam เนี่ย endic ตัวระ qualify เนี่ยกันไงนะค่ะมี system อัชเลวลายค่ะอันเทียมแล้ววินิตู้เทียมแล้วเงี้ยยังตีลายค่ะจู่อันนี้แต่ส่วน instruction อันเนี้ยข้างขันเปเวกาทูพอยน์ข้าง evaluator แต่ขันรีดเวกาลเราฟิล์มจู่ไล่เช่นนี้นะก็ไอ้ evaluator ค่าเทียมเราอมสุนนี่ตบไหมนี่อ๋อคติไล่เช่นกันอินังอ่ะวิดีโอปุ่มปุยจู่กันเอ็นสวกเราไม่งะเอ็งปนี่เสียสมารีตั้งปุยให้เตียงเฮียนรอนสวยไตละอัตราอินกระเชียนี่กลุ่ม MPSC Combined Examination อาคารมีสมทุมปฐุมลากันเนี่ยตัวน่าอันสวยนะอินจันน่ะเบรจู complaint อลูวังเตขมีวังอ่ะทุกกัลเซลค่ะนี่อลังตานี่เอ็งปนี่เสียป่วยหมอเบรไลจู answer paper อาคารมักถ่ายเชียตันเนี่ย correcting pen อันมังอันนี้ตีค่ะอันเนี่ยอัดลิงโหลดเตคานอันมักค่ะตีดังลำเนี่ยอันไงเทนะอาวังอ่ะ complaint อันนี้ point อลังอันนี้ที่จวนที่ล้มเสียจูให้เตียงฮีอันนี้answer paper อันเช็คนะจงจางอาคาร MPSC เฮียนินดัน fail ไฟตะกันเราเนี่ยจุดตาจวน evaluator number 1 และ 2 และ scrutinizer อันตีเตฮีข้าง answer sheet อาคาร mark อันเป็นตัวอันนี้เราตีน instruction fail ไฟตักอารมณ์มาดัน fail ไฟตักออกมา instruction เปกคลับอันนี้บอกกันนี่อัน mark enter นะตัว slip big โปเสียมันเนี่ย evaluator 1ข้างอันเช็ค MPSC office อาว่า submit evaluator 2มีดังเนี่ยนะ answer sheet ง่ายบกค่ะเช็คเลตัวราอันทนชัวมาอินpaper มักลวินท้ายหลังค่ะเอามา evaluator 1อาคารนี้จู่จู่ข้างค่ะ correcting เป็นถ่ายบวันนี้attend จู่เป็นถ่ายเชียเตอันในตาติดจวนกันเราเชื่อเรื่องตัวจู่เหตุอย่างที่ลีตูนนายอันติเจ้าปนี่ละวะกลุ่มสอบมันเรา practice ตัวนี้ข้ามี evaluator 1นี่นะเราเปกซาตัวค่ะมุเราตัวละอันดูฟังไม่เจ้าวันนี้มากตีดังลำฟังอันนี้เราติดจวนที่ล้มเทนี่บอกจู่ evaluator number 2ขันให้มี paper check มาสัตุจกปอฮีมีเทียมเวทตกตักเท่านี้จู่วังจนอามักเปกฮีอดิกโตกังตีอินอามักเปกังง่ายค่ะอลสัมจกนั้นอโลเปปัลเทียตีทิลทัวข้ามีมักอันเปกค่ะอันถ่ายเชตานี่ติดจวน evaluator ดูจวนอันเช็คเวลตาอันมิงเอโมตู paper เงตี answer ชีตาเองมาอันเช็คตูตันสุยไทยอันนี้ละวะอันปดคลาเวกา details อินเจียนะคะอันปดคลาเวกตีนานี่จู่อันเช็คตูตันปตู paper เงอันเช็คตีอาเชียไทยเราชิมมันนี่ติดจวน evaluator 1และ2อินาอันเช็คโจเวเลคัน moderator กุตา answer sheet เตค่ะอากัลเลตา moderator เตค่ะทุนนี่นะเปกันนี่จู่อันทุนนี่นะเปกจู่ evaluator 1และ2อินา mark อันเปกค่ะอันข่าวลุตุกอันนี้จวนเอ็นตินัน 30% เลยจุงลำเตอันข่าวนะคะอันนี้จวน evaluator คันเราเสียมเริ่มไทยอันนี้ติดจวนดิกเราอมเราตีอันเจียนตักนะจู่ answer sheet เป็นอันถ่ายเชียเตปโค่ะงุนตะกะเอ็นจวนอัน number อาเชียเตเวกะ number 6 จู่ 6angin ala lang renga 7 จู่ 70อาเชียตาจุดเตียงเจลิน correcting เป็นตีเรปโ cell phone light เฮมิกัน flashlight มังอังอาหันซุนคานินอลังเจียงขบไม่ตีอินปุมันโจละขนาดสวยนี่ติจวนอัสลิปาอัน mark enter เล answer ซีตาอัน mark โลเจอันถ่ายเชียดค่ะอันอังเวกันตีอมเจจู่ข้ามีanswer ซีตาอันถ่ายเชียดนัวเล่าหลังเลไทยตาค่ะป่วยหมดแต่โจกันนี่เล่าหลังเลไทยเราตาเสคิมี evidence กินในไทยโดนลว่าอันถ่ายเชียดตากมากเลเหตุไลลมป่วยอันมากเจียนาคันอันถ่ายเชียดมากเลขตานเอ็นตระค่ะอันอังเวกันนี่จู่หมดถ่ายเชียดค่ะมากตีดังลำฟังอันนี้เราตีค่ะอารมณ์เชียงแต่ไม่เนี่ยแต่ส่วน MPSC ลำเทียมเราลว่า Chairman อันนี้หมอตัวมามีดังอินโรลนั่นลำค่ะอักกกแต่ละวันนี้ติจวนแรงสมทุมปฐุมนะปฐุมอนุมตาอันปฐุมจิงอาคาร GSP ปราติชาเบรค่ะสมทุมปฐุมนะอันนี้ตาติจวนสมทุมปลีนั่นแหละสมทุมปังอานะเตตานขจวนอันมาอาคารมีปานีอันละชิมตีนานิจูประคัดขาน MPS โซอัตลังoption ดัง MISMO MCSMO อันนี้เราชิมมันนี่ MPS ตัวรินอามาอายะมักชาอันนมเลสีวางิน option Department ดังค่ะ ZXC จูอามักโมจังคันคลินเมลมาเซa preference MPS เจียอาเซียกา option เอ็งมาอันนี้เราตินนี่ตีนปุมันโจละคันเราสวยบอกกันนี่จู
ti chuan pakhat dang le chu MPS tur hian physical test absent shim shima atling theilo shim shim physical test an absent chuan ati bok ani hei hi zone tinan komna tuna kan ngai thlak zo tak karon analyze ve na kha ani ta ni ti chuan heta hen nge kan zir chhuat tu kan ti chuan thil reng reng hi kan soi fo thina kan chanela po heta mo pon atanga kan lo soi ve vak ang hi ataka hen alo ni lo tlang puya mo mi tu emo aronin soi thiam viau a kan bularonin soi thiam viawa ai iwa han thiam mel em kan lo tiam ma se case an kala an chinta ka khan thil engeng mo kha lo lang chuak ta ni a thiam thu chau ron soi du tu kha le lampangin a thiam lo thu ron soi sak tan ta a tin le lampang khan a thiam thu te por ron soi ve tan ta khata khanin nget lo ron om chho tan ta ni chu ta che chon hei tu na po I heti ang khopa chiang hianin endik na kalpui ania ama ero chu heta kimi zirchiana o ma khianin MPSC dem na thu kha anata maya chu wangchon tun thleng hian MPSC hi an dik lawani nga ti ngai to na hi mithan khat rilro chon alain tu reng thei ngei narinom chu media trial tu na kan thupui apoi na chu ni ti chong kan thupui ber trial by media na ngong poi takani thei dan chu kan trafia view to tura ngai ra ti chon kan thre tura poi mole chu rorel tu just the hian ke ni mi pui te ai ma hian rorel swali an lau zek zok ti hi hriat a tha hle ni tin code rorel a kan lung oi lawani chuan mi pui ma a thu soi chiam le soi vak lo hianin appeal siam le keu mai tur ni mi pui brainwash kan ti mai thuak suk tuma chu tiang chu ani chuan chu tiang chu ania lo ti vaka media trai lang deuh thowa kharo rel na khan thiam lo milo chan tir jok po ni ta se ti emo awanga mi pui te ril ruwa thiam in chan tir tum viau kha apoi mo ber lawa kot phei chuan angai poi mo don der lo le zualani kan soi tum ber chu appeal a siam thei reng court judgment a kan lung oi lawani chuan ti te mai hi ani media hi kan mathe ta fo zoka judgment min pe thei tu tur po ni chuang si lo ma se then khata hi chuanin heng media trial nei tum ran te po hi ani thei na lai po om ve tho mai thei a chan zum mi pui te a dik zok chan tum na kha lo om ve pal thei nia chumi wang te po chu ni ma na ti chuan just chena rorel swal an hlo thu la khan han le taila entinan kan chiat thiam thei dan turang berin soi taila district court a just pakhat chuan judgment alo siam ta ni Mr. A le Mr. B anoma ti chuan Mr. A zok chu thiam angin alo chuata Mr. B lung oi lo chuan high court a pil le ta Mr. B zok kha high court chuan ngun taka angai to nuwa a thiam zok thu alo puang le ta sia ti chuan district court a judgina judgment a siam kha a seik ta tina ani atan chuan a service record a chiat pha thei tina ania high court a appeal nuwa po a judgment la seik ve lo nen kha chuan anin ang thei to lo shim ani chu wang chon judgment siam chungchanga ke ni ai ngot chuan just hlei hian thutluk na siam swal hi an hlawani ti hi hriat ve shim a thome engpo ni se atop nan court rorel na chaw lowa po media trial hian ngong poi tak anei thei ti hi kan thu soi ta ka tang po khan a hriat chian thei viau to me he kan video lo la ko ya lo soi sel du sham an lo mani chuan media trial nan na ben von lo kai man to an taksa pum pui alu chua to te an dingei tura ngai to pro